هاجركا أمت تعذبا حابتم بتفطرو عدوها يزروا بعد حبيت خانة عبيت تبا تشعت بكيرات تبا حزبا The monster mixed age. Hey, number one. Yeah. Okay, keep up. Go somewhere.
سلامات ممهر تسفو لما عنتي اب فستيفال إرترا اب نايوكا إنا ترهبنا زلنا تكالكم كاب بزعبا تكالكم ابزي فستيفال ترهبكم كتلالي رهبكم مو بزعبا تكالكم انت اكتب لنا تخيل مجمريا نتقبر كالي عدمي ازي مسجن انا غادي وينكا نزي عدل مهبكانا بشمين بشين كلهم ابلاتنا زولاتوشن سنتر كمسكنا كيفتو كتيله نحنا زولاتوشن سنتر مدبلنا عدل انجليز كوينو ابناي توشن ويكاني سبورت كلاس نتمهارو حاجزنا يتمرت امكبار نكب تحاجزاتنا بوغاني كابير 3 مال سالساكتين لو بعدنا كابير 3 سبنا يونيفرسيتي زاتو تمهارو امات انجليش كوم ساينس حاجزاتنا اوكي قرب كال حبريتا خطبنا تخيل ني بزح بيتسب إرتراويان بزعبا ناي مصا دقوم استشغورو بزحات አለው ايت حبريتاون مركب زشغور لومو انت حبريتا كتبنا تخيل نا عد انجليز طرح ديكم اغلغلوتو ولا نا مولا عالم زلو كما يتغلغلوتكم تين هبو اغلغلوت نا عد انجليز طرح يكون بتنا يوكي ستاندرد زمهار تمهارو ولا كاب يوكي وصاي كاب افريكا لو تمهارو تنا انترناشونال سكول وستو ابتي ناي حاجزاتنا ماتس انجليش ساينس نغبرينا نتنانا كوميونيتي قا بزح تشالنج تازغات من حد غزي لو جلس ادرس فاميلي از فاميلي ريونيون نابزي توم سدرو مسمطو اتبيتسب نابزي مسمطنا عبز عدم ساعتو ولا حنتي ليلا مستنا يوكي كاريكولم سلازي بلوم نتدوم دقوم كمي حاجز ابي ام زلو انت عينت مصحف كافر يجبروا افلوت سلازي بلوم بزا اغاطامي نزخوني يكون نتنانا كوميونيتي زلو نسسب ولا بزي قدس مسانا ابليكيشن تو ايمصو زخونه حبريتاتا تمسدليو ندقوم ابينا كل خاطو قالو انت عينت مصحف تخقارو تدلو لهم علوم انت عينت حاجز تدليو قالو زد اللي حبريتا خنت ندخلينا بزا اغاطامي بز تليفون ايميلنا كونتاكت قبلنا اليوم ويكا باكلنا بزولاتوشن من سنتر متيوم زد اليوم حبريتا خنقوم نخلينا هذا غزي قا تشالنج بزح شغلات يغاطمكاي منالبات غلغله بيتسب كاب هاجر يوطمو نسدروم راز فاميلي رينين نخمتيلهم كاب يترام زوتو اب كاله هاجر صنحمو كالا ايكفلن حروتي تقولعه امونغو نير 4 عامت غاب جير صنح كاونا بزعد خمت خلو اب عدنا سلازغونه شال شاكفلي يتو تقولعه كان ببون كواليش اقول مالت سبو غير خمد انجليش لك القلعه اب كم حجي هم بيتسب كم زعين الشجر نحرلهم كين معنا نزولاتوشن سنتر كونتاكت نجبرون خليهم في اليوم فاست تراك زغونه 1 تو 1 غيرنا نتقلعه قلت في زغونه حاجزات نهابنا نتقلعه ابتنا يوكي ناتو ستاندرد كلاس تراك كم زركب غيرنا وش እንደገብና نتقلعه حاجزات كنا بون خلينا بزا አጋጣም زيا خلا بون خل بغنات بزح شجرات يزጋጥም ዘሎ ኣብና ገለገለ ቤተሰባት زيا كم عباينت بي زتسالني قال عتتت الصحه ممرتسو لما عندي ابزي كونيو حتين تهاب كان حبريتان جن بقصالي ابتي تمهرو لبيت تمرت ماچه سفح زبله ني حزبنا تخاتاتاليهم سفح زبله حبريتا هتبولنا بروميس تولي كورس زهوني يكون نجر ناتي ربحا علامنا زبل علامنا ابسدت كل انتو بوق زهون ولد حبرت سبنا مرأي زبل ذات رياض اللي خاف زحوي لا مالك يا زهوني يكون نات حبرت سبنا ابلاي زهون اقداس زهون بتمرتاوي يكون بزحات من سنه سنه مهارات له سايكولوجيكال كلايكا بزا غاطاميزي نحنا از فاميلي خوينا نتم قلبت كم مهاران ديكونه كم صدرا خوينا مسوما صدرا بيت زليوم نجر مسانا از كوميونيتي از حبرت سب زليوم نجر مسانا كان زراربو نتم قلبت زليوم حاجزات له وي ار هابي از فاميلي كم فاميلي خوينا زليوم حاجزات تروح من قلبت ويكا مخرجات له امستون بيت سكن زرارب زي وي ار ريدي لذلك الناس اللي زغونه جزء ساعات زغونه وان نصيحة حتى نحن بتنفلتو ملستات مثلا لك دلوقتينا سلازي قبل كان عندنا أزين مسجد
أنا زيادة مسجن حبرتها أقول حبرتها كوا أنت زي بالكو حججن بقى حبرتها يبكن لها هي مسجن I hope أقدر سحبرتها خون تعذبنا تعمل دام مسجون كي ممر أبقى تسأل سكاب من الرهب بروح مشت
Thank you. Team Bini Isa, asetani nato. Bini Isa, abdi bersama asetani. Abdi uniformi medalya host Uzina. Thank you. Team Bini Isa. Oh. Tadi dulu datang dari apa? Datang. Halo. Bini Isa datang dari Fabel Lorma ya. Okay. Pertama ini under 9. Pertama Israel bertani Hilmi Ahmed Aziz. Festival digelar boleh satu lomba. Ada pelita ganda, selesai ganda lo. Abzal lo pertama Israel team Arena of South London. Macam mana mereka? Baik. Okay, Team Arena, please. Okay. Team Arena. Okay, okay, next girls team. Girls team. Terlain rumah wanita rumah Sulaiman. Kapten. Sebut bola. Masa pergi ke atas. No, itu teman langsung. Come quickly. Okay, coach, under 9 coach. 9 Arena, please. Under 9 coach. Thank you. Okay, Captain 9 Arena, Captain Putai Sulaiman. Okay. Okay. Well done, okay. Up. Quick. Okay. Girls team second place. Girls team Eritrea. Ranta Eritrea. Girls team Eritrea. Second place. Okay. Team manager, team coach, please. Bisra, come and take me. Okay, Team Eritrea. Okay, thank you so much. Okay, Adama is with us. Red Sea, Team Red Sea. Can you come over please and get your medals? Girls, Red Sea. Team Red Sea. Best player tomorrow. Sienna is the best player. MVP. Sienna MVP. Sienna, can you come over please? Where is Sienna? Okay, anyone who can take it. Anyone? Okay.
under 9, Daniel Iyo, MVP, most valuable player, under 9, Arena, Daniel Iyo. Referees, Daniel Iyo. Under 13, under 11, again, runner-up, a new team was made up here. Until the Hadifu Atiyamit. My under 11, second place, under 11, second place. Red Sea. Under 11, we leave them, we leave. First place, Arena. First place, Arena. And under 11, best player, Daniel Fasaye. Daniel Fasaye. Best player. MVP. Fasaye. Hello. Captain of the team, please. Captain of the team, please. And the coach, please. And the coach. Some extra ones. Okay, thank you so much. Thank you. Let's move on. Under 13. Runner-up team is Warsaw. Team Warsaw, second place. Yes, thank you. Team Warsaw, please, second place, under 13. Team Warsaw. Team Warsaw, please. Second place, Team Warsaw. Can you clear the way for them, please? Can you clear it for them, please? Team Warsaw, Afe. No. Team Warsaw. Okay, we're gonna get winners. Winner under 20, under 13, winner. And the coaches.
They want to dedicate this as a festival. I'm as a good party, as you know, Salom, Matala, Jakarta, Botanana, Italato Legacy, Consulate, Amen. Salama, then visa, Legacy, Sarina, Congratulations. Thank you, Israel. Thank you. Well done, well done. Okay. Haji, naik puso ang karit na. Haji, naik puso ang karit na. Tapos sila tulo, tapos sila sa tayo. Naik kuya, naik 5,000 meters. 5,000 meters. Nakap sila matulina. Kami cukup experience sebelum cukup duduk semuanya wujud terjadi nak selamat kelima. Thank you. Bear with me 1 second. اليوم ناي حبوش الشيخ وإذا درس قبلكم نابزم كلهم تعرفوا أبزي متو بليز أبزي أبو متى بليز بيني good هذا قدم كابي ساكن جمهورنا أوكي عنده سكجا ما يوصي هاي كابسان ساكن جمهورنا أوكي كلهم متو Sagai adu sagai. No, nabzito. Thank you so much. Ajabu. Kadamai, kanai, jinskeri zero nama adi. Jember. Okay. Ajabu kira dah mana? Okay. Kami tahu. Selesai jember, selesai. Kami ini jauh bahasa. Oh, selesai sahur je, apa ni? Ramai. Well done. Tak boleh. Naik bahagi. Semua itu selalu naik bahagi orang lagi. Abis masalah sahai ayat humidity. Asal tak sudah suria khusoro ampuni orang. Naik bahagi. Kita ada all those one. Veteran, very exemplary. Very inspiring. Well done. Alhamdulillah. Bina terjadi pernah. Okey. Kalian hadma ta'amil kalau izin naik bahagi apna sumpulan apna semangat experience. Thank you so much. Okay. Medali kita naik bahagia ajar mana? You do not. I will tell you. This year is all I do. Kita main hadma dari luar ni. Naik bahagia kita. Mereka kalau kita naik dari luar. Kita main. Thank you so much. Olympic terus kawan mereka. Okay, thank you. Jadi आपको इस होते हैं ना, पहले हाईले हुई थी last team जो पहला इस होते हैं
Second place, well done. Round up. You done very well. Team with the home, from West London. Team with the home. Okay. Okay. Okay, ከተማ ይዞቱ ተቀራረቡ ቲሜሬና ተቀራረቡ Okay, Team Arena, acceptance come in, please. Under 16 champion. 11 years ago was the last time they won. And still sustaining. These kids were only about 3 years old, you know. And they don't begin asking no matter. Well done, well done. Okay, most valuable player, the best player of the tournament, under 16, Pallet. Welcome. Everybody, Okay, and okay, best player, Pallet, bukunya bola asal dia kalau angkat, yang baik welcome Pallet, and the winner from the captain of the team, Pallet himself, okay. 1, 2, 3, celebrate now. 1, 2, 3. Second. Is it in one? Is that part of the man? Alright, lo mahu tu melaksanakan nanti kembali ke negara. Alright, Lomi nanti kembali ke negara festival Eritrea yang berkembang. Indonesia. Timwarsa. ቤታችን ነው። Okay, Team Watson, thank you so much.
Okay. Okay. Football is finished. Yeah, guys, yeah. There's one big one left. My under 13 best player MVP. My team is right. Team is right. Now home. Now home. Now home. Siena, best player. Yosa, team. Yes, attack winner, guys, come on. Well done. Now on the best player. Now where is the home? Attack winner. Best player man, the 13 captain is right. Okay, that captain is right. Yes, exactly. Thank you. Well done. እዚያ ድማ last year እዚያ ኮምፓኒማ ናይ አሚን because you know the person who's going to be giving us the award is a national team player. He was helping us all day here today. Gargish Petru Basilimanayu. Gargish Petja Anabzika Muta. My bag is there. Please. He served the national team for many years. And Green. Nice play. Green team. Well done. Good news, everyone. Best player. Okay. Got it? Yeah. And Rafael, Nahum, where's Nahum? Okay. Ako ay lahat ay Juliana, misawat na to dadira kana ito sa nag-agit akaba. Bro, matako na. Okay, year 5. Well done. So Sapania, can you come over this side? And Lydia. So Lydia, please with the Atakura guys, come on. One of them, Lydia and Betul second place.
Between second place. And Sophania first place. Now I think I want and I will not try to go in. So what you Natalia Bukabon Kabe accept amazing. Well done, well done. Second place now, third place Lucas. Lucas, is that Lucas? Okay, so third place Lucas, number 6, Lucas. Okay. Second place, now, second place. Okay, first place, Brooke. Okay, we do U7, okay, U7, get ready please. First place, Candice. Second place, Nobel Kidane. Third place, Naoj Michele. Candice. Okay, U7 girls. First place, Lulia. Second place, Saleh Nori. Bravo. Please. Second place, Saleh. First place. So with the third one, third place, Minori. Well done. And second place, Saleh. And first place, Emish Eras Iratokal. Lulia. Well done. Okay, that's how you find it. Okay, year 8 students, girls, Abigail, Dina, and Sienna. Abigail. Third place, Sienna. Guys, come on. Sienna, third place, well done. And Dina, second place, Dina. First place, Abigail. Okay, while we're doing this, year 9 girls. First place, Mikal Ainalam. Mikal Tapke. She deserves. So, third place, please. Title for third place. Round of applause. Well done. Okay, second place, Mikal Takle. And first place, Mikal Ainalam Hafta Dostala. And then you're going to have a picture taken together. Okay, quick one. Take a picture together. Okay, moms, night day. Bravo. Samar dia. Malay Winnie. Eden. Okay. Itu selesai. Tadi itu belum kita lagi. Bravo. Selesai sudah Eden. Okay, bronze medal. Mantap guys, come on. Well done. Malay sudah Winnie.
ቀዳማይ ሰው ሰማያ ማንሳስ Okay, ready, Kuntutsarina. Year 8, 5 girls, Adamati Hijab, Kaleti Adiam and Bana. Adiam and Bana together. No, Adiam, Bana, Milad, Naomi. Milad and Naomi. Milad, Naomi. What's your name? Okay, Milad, is your answer? I want to go into another one, but down. Big round of applause, is your please. God bless Milad and Naomi together. Okay. Second place, Adiam and Bana together. Adiam and Bana. Okay, and now it is what's at here. Come on, give it a big applause. Okay, I don't think you're taking it. Under 5 mixed group. Adamai Elana, second place Idiot, and third place Henos. I will do that after you. Seriously, hold it. Okay. Let's go get it, Chinese. Hold it. Okay, let's have a talk about Aluna and Nabi. Okay, okay, so it's Nabi. Nabi, second place is you. Leo. Adama is open, I'm super fast, Miguel. Right now, the English solo, Hantikanta, Absumasitu, suppose it's our problem. I won't lose anymore. That's the reason why thank you. Okay, ready, my boys, year 8. Okay, year 8 boys. Adamai Aaron, Kalai, Iyasu, Salisai, Esmo. تعذبا حتى بتفطر عادوها يزربا بعد حبيت خانع بيت تابا تشعت بخيرات السبا عيش زرع